Tiosan ring Raina Saraswati, Dawak Dibi nemonin Raina Pagarwesi, Kerama Denpasar telar akeh pedak tangkil ring pura jagat nata Denpasar. Pengobaktian kesangere antuk Paikatan Pemangku Kota Denpasar. Kerama Denpasar Rahinan Dibi akeh sani pedak tangkil sejeroning margiang pengobaktian Pagarwesi. Tiosan ring Saraswati, Dawak Pagarwesi telar akeh kerama rawah ke pura jagat nata. Antuk makde sarana pemuspan Weden Banten, Megilihan ngaturang Banten, Wiaden ngaturang Bakti. Pemargin upacara kenterang antuk Dani Pemangku. Pemangku pura jagat nata Denpasar, jero mangku Made Langgang Buana, kesarangin antuk ide bagus mangku Widya Mawasang. Pagarwesi puniki wantah katur majang ide Sangyang Widiwasa antuk perbawan ide pinake Sangyang Pramesti Guru. Sematin rerainan Pagarwesi wantah simbol magehin kayun, mandes tata dagdag. Pagarwesi mawe saking kruna pagar mapi tegas pagehan Wiaden penyayop sawesi wantah pinah ke besi. Nah tujuannya nih boyo jawenten tios wantah mangdene presida iraga umat sedharma magahan padewekan. Nasane pinaga pageh ri sajeroning kauripan punika boyo jawenten tios wantah pengetahuan duane tang rahina sane sampun lintang punika ke bawah Rahina Saraswati cedun pengetahuan nasane makin pengetahuan ika sapunapian dok mangasida semeton sami kan boyo jawenten tios wantah wenten guru sane ngajahin mawinan ring Pagarwesi puniki iraga wantah Betara Sangyang Pramesti Guru punika utang sane kadang manane ida sida micayang pengetahuan punika ring damuh-damuh idane Makassar. Dudonan pemuspan ring pura jagat nata Raina Dibi kentar antuk mangku sastrawan Wiaden Jan Banggol, maka miwah Paikatan Pemangku Kota Denpasar sane akeh ipun selai diri. Pemedak Kijen Galah ngaturang bakti ngawit galah kudu semeng kantos galah siki tengahing Rahina, maka miwah saking sore kantos wengi. Indrawan Bal TV.